جبو كم دولة هي دا بجين هن شاف هنا رانا كفن هن شاف هنا شيار دمينين حياني السبهان اوجي بارزفان ومرتالين ولاتن مرتال وبارزفانين خاكينة كو بشتفان رانا كفن داكو آخا خو وأولهيا باجاري خو بباريزن وقت ديتن الباشمت اف قهرمان وشورشگرين في خاكينة داكو خاكا خو كيلي بكيلي لهمبري همو خطريان بباريزن وأولهيا باجاري خو بكن یک جا آرمانجین خو دم باشی ویدارم تو باش بی باش متصاورة بي سرچاوان گلک سپاس ناویتا بخیر نافي من دلشيرة حسكي جو الكاريا هندرينة وك أمن فعاليات منطقة حسكين سرچاوا دلشیر ناسکنا تا کیف خوش بون بله دلشیر وقت زانین یعنی هن زاروکن وی آخینه هن جوانن وی آخینه کبروجان و بشوان هن رانا کفن داکو اولهیا باجاری خوب پارێزن یک جوان کسان جی توی یعنی تو وک جوانه کی جروج آوای کردستان حیانی نها تحقیق کجان آسته اولهیا باجاری خوب پاراستیه و هر وها چما تفریه هل بشارتیه راست أمجي قلكي كيف خوش باتنا وجي شو أجيش باجاري حسكيمة ج منطقة حسكيمة براسي وك باراسنا ما إج باجاري مرة أف سريع كان صالاجي هدفا مني يكمين باراسنا ملتي مي قلي مي قلكي كيف خوش نجي شو قابا ملتي مجي قوم دبينه قوم بوار دست بدست من تشالاك ياده شو ملتي مجي هزيج ما تقرن امجي آية كمين هدف أساسي أم هزا خوجي إج ملتي خود قرن جبو بيجي نحرتم دمي بيجده أم تخطي بيجده بنجي شو باجاري مجي باراسنك جرتي خوستن شو دجمنجي براني دهندري باجاري ما دجي كاردكن شو أو هدفها من يكمينه أساسي قو إنه أم باجاري خو وقت بيجين إيش شتابة الشبه أم باجاري خو باقش بكن ملتي خو بباريزن حتى أم كاربن حتى نقطة خوين تجاني مذهب بله كذا وساق براستي كذا كونددن يعني نتني أم حمو يعني بوشا نازن كجوان وقت هنا باراستنا آخا خودكن دلشير بتايبت دلشير وقت زانين يعني مالبتا تجي هيا دما كنت فيجا في داس بيكر تو هاد في خبات في رنجي داكو أولا هي باجاري خوب باريزي نتني تنها باراستنا مالبتا خودكي للتواي باراستنا تواي مالبتين كل باجاري تجيان دكن يعني هست انت چنه دما مالبتا تا دبينن تو تیوی داری پاراستنا باجاری خودی کی اولهیا باجاری خود پارێزی بري راست آية كمين دسبيكي أم وقت بيجي أم الملتي خود نرن أو همو مال باطي من خالي منن براني منن آبي منن يعني هموجي قلمة بشتامي يعني قاوان دمي قاوان تين سركاري خو هيزا هاري يكمين ام وقت ما قلت دسبيك يجي ام جملتي خود قرن اقو بشتامي جي دقر راسي ام مالباتي من يجي يعني مالباتي من دايكي منن بافي من براني منن خالاني من آبي من همون يعني قلمة همو مل بمل دست بدست معنوياتي حري سركة قو ام جوان دقرن حتى جبولو وقت بيجي ام كاربن باراسنا باجاري خوبكن بگومان گلک سپاسیا ودکم دلشیر گلک جوان هنه وکوا اولهیا باجاری خود پارێزن و لکلک جی گلک جوان هنه اولهیا باجاری خو هر وها چند باجاری خو خراب دکن دبن باندورا شر تایبت ده يعني دچن مخدرات و دخون سر سوسيال ميديا گلک دکفن شاشتیان ده هن جبو وان جوان کو لپی تشتين خراب كاتنا لبي دمن يعني دمي خو فالا در باستكن بي مخدرات كاتنا مادين شبر هنجبو وان شدكن براستي شو أنا كمين أقو برانيجي بالا مكشاني جواني مني جو أنا كا دما جو أنا متير دباس مرسلك برحساس يعني شو دمك برحساسة أمشي جواني مرد بيجن دوري فان تشتانا كفن دوري خرابية كفن أو جيج مالباتي منن أهل الناس منن يعني جرك شياريك هبه جرك أوج دستي وان دستي مدبه
مل بمل ام دستي خو تخن دستي هفده ام باجاري خو ابا بكن ام شيار بن دجمن درباسي نام نبن يعني براسي خود دمي قد في دماغ قد درباس بو يعني راسي بر خرابي جي تشيبون دجمن جي درباس بو وقت بيجي يعني متخصص وقت بيجي يعني ما وملتي ماجي تفهف راجي اما او تشتهاني نبوجي جبرقو ملتي ماجي شيارياوي جي هبو راسي ما دستي خو خص دستي هذا اما ام دبيجين جي وقت بيجي بيجو يعني قورتي ما جواني ما براني ما ناسي ما بيتر من مر بسكنن دستي خوتي خن دستي مدى ام في باجاري خو هوا بكن ام مش خرابيه وقت بيجي براني درماني يجبر بربونه غيرك شياري مش بو في تشتي هبه ام في تشتي وقت بيجي ام بيش خينن ام دوري زارو كي خوخن ام دول اهلي خوخن ام دوري ناس خوخن بتشتي كلكي باش بيجي يعني مل بدست كذا وصعبة دلشر دماهن جوانا كي دبينه بمادين هشبر خنقية فتسية يعني قاسي كم مادين هشبر بريا إيدي سر هشي خوفتشيا هون بي بتشاوي پرورده دکن اف ارکاوی بگومان هم بتشاوي بي پرورده دکن و سر وی ریشاج دبن سر یکی راست بري راست شخو وياكي دسبيكي يك كمين وقت بيجن كارن وان اشخاصنا دوري فان شاناخن شاشه رياك شاشه رياك خرابي دبي افاياوي تني يعني براستي وقت بيجن ام بوارو اثنين جلسات هنا وان اشخاصنا رودنين حتى وقت بيجي استاغو حري جور بيجي ام كاربن تشهيز قد مذهبه ام ددن فان اشخاصنا قد دوري فان درماني جبر كيفن جبر خرابياوي برهي وخطرياوي جبر زدهي بگومان يعني هم دکارم بیجن هن نتنه هزا يعني اولکاری و چالاکیانه نتنه پاراستنا ویا که دیگه لون لکلا که جوانان وان شیرت دکن وان دبن سرین راس يعني خباتك وي ایدئولوژی جیل کلا که هيا كدا وساق براستيه از كدا و جرك تر پیروز دکم کو جوانین وک و هنه هم پاراستنا خودکم پاراستنا مالبتا خودکم پاراستنا جوانین وک خودکن يعني جوانین کو تمنین و د سرین شاش دمشن اجي دوه هفيه و باوریه دما حیا کسین وک و هنه کددن و پاراستنا و آخه دکن و خاکه دکن و افخاك بأولهي نمينا دلشير تو ولاتي خو ولات جبوتا تي تشواتي أولهي باجاري تا أولهي ولاتي تا تدلشير اندامي هيزن أولكاري و چالاكيان جبوتا تشيا تتشد بيج براستي جبو ولاتي ما أذكارم دقوتنا بيج ولاتي ما دسبيك زليد نرم دي ويادني جي يعني دل وميجي يعني ولاتي بالنسبة بجمر وجهفالي محمود يعني تفداره وقت بيجي جيانا ما قشتي يعني هجر ام خدي الولاتي خوش درنا كيفن شو ذاتن قرك ام سربيا خيج جيانك جبرقو اخا مني بيروس شو خوينا شهيده مجي لينا براسي ام قلكي حرمه جير دقرن ام بجنا خو البرحمو شهيداجي تطوين ديو بافج مراي ولاتي ما يعني وقت بيجي سركه ام كارم بيجن حتى وقت بيجي مثلا طاقت قد لاش مذهب تجاني مذهب ام بدن وقت بيجن يعني روج قافا جانا درت كافشي ام بوي روجير بولاتي خورا جيانتك بحس كرنك بدلكي وقت دسبيكا قد نام مقود بافو دي قاوا مراد من ام بنيادي روج باش يا بو روج باش ام جولاتي خورجي بيجن روج باش gelek spas dikim spasiya ve dikim keda ve pîroz be serkeftinê ji vara dixazim didişe صاحب ji bo qenata me nîjî rojava jî em we jî spas dikin batna we jî û serçavî serçavan gelek spas دم باش تچاوانی باشی برس آبی serçavan gelek spas كم تناسب بك صونا شريكانية أما قوتي من الفعاليات serçava sona sersera ser her du çavam naskina te kêf xweş bûm sona tu jî jinekî ciwanê jinekî Kurdî ku li vê derê tu parastina bajarê xwe dikî ewlehiya bajarê xwe diparêzî ji bo te ewlehiya bajarê te û bajarê te tê çiwa te yê tu bi çawayî dema derdikefî
جبو کار و خبات یان جبو تو اولهیا باجاری خوب پارێزی تو چه هیز دکی و تو بچه ئەوای دەردکەفی دەرکەویم يعني ئەم دژام دمای دەرکەوێن ئەم ناوت بۆ داگاکی دەرکەوێن بۆ هەموو دایک دەرکەوێن ئەم هەموو بڕقواتن ئەم هەواڵی هەبن ئەم پاراستناوی وڵاتی دکەن نەش بە وڵاتێکی تەنێنێ ینی بەر ئەم هەواڵی هەبن ئەم هەفتوورا دکین يعني دایک هەنێ ناو دایکا منن دایکی هەواڵی من دایکێ منن ئێمەجی دایکی هەواڵی منن ینی ئەم مولۆنە سونا تشکەنگی و تو دەست vê xebatê kiriye herwiha te bi çawa biryar hilbijart da ku tu werê parastina bajarê xwe bikî ewlehiya bajarê xwe biparêzî الهەواڵێ خۆت مەیزە دکرد هەواڵێن بێ چلۆ دچوون چلۆ دەهاتێن ینی ئێمەژی وڵالێکی کە دلێ بدن ئەزیش بچم ئەفکارە ینی پر ئەم ژەفکارە حەز کرد ئەرێ ئەز نە عسکەر بووم بەرێ بەس ئەمە خوی نامە عسکەرتی بوو ئەز و ماڵباتام گشت ئەم عسکەر بوون ینی ینی ئەم وڵات پارێزن ئەم پر ژە قوڵاتی خۆی عسکەری حەز دکن و ئەم ڕژام تێن دەوامی ئەم پر مۆرانی مە بلندە بن مڕانی مە حەزارە ینی dayîk te te dibînê te vê çekil dest xwe kiriye te vê cilêl xwe kiriye û li awestiyaye tu ewlehiya bajarê xwe diparêzî bînak tu çi hîs dikî dayîka te gelo çi hîs dikî tu dikarî ji me re bêjî دایکام ڕۆژان dibîne kêfxweş dibe yani divê hûn ser bilindin rojan biçîn bê ez bo ser bilind dibim yani ew biçînî welatê xwe ji bo welatê me em derin yani rema em dimeşin jî em bo welatê xwe em dimeşin em birnexin çavê xwe de jî de ji bo welatê me ne ji bo tiştekî dinêye daykam pir kêfxweş bi ew bi bavê me bi xweşkêm em pir kêfxweş dibin dema em ji mayê derdikevin û em tên nuqtê xwe û tu bi xwe çi hêz dikî dema malbeta te te dimeyzînê tu yani te çek dest xwe kiriye te vê cilêl xwe kiriye tu parastina bajarê xwe dikî tu çi hêz dikî dema malbeta te dimeyzînê yan tu bi xwe çi hêz dikî dema tu derdikevî û tu parastina bajarê xwe dikî ez xwe şexsît ez pir kêfxweş dibim ez ser bilindim dema ez derdikevim ez ji mayê derdikevim daykam erê min meyze dikir çavê tije dibin bes ez kêfxweş dibim ez ji vê mayê derdikevim ez kêfxweş ez zerim welatekî xwe ême ez zerim nav hevalê xwe em parastina vî welatî dikin em ez serêk eniyekê me yanî roja em dibînin heval çilo nevî derin nevî tên yanî ême em pir diqeherîn jî yanî em jî hûn hez dikin yanî hûn bi hev re hemî bi yek rehî û yek hevaltî hûn diçin karê xwe tên vê rengî hûn hez nakin ji hev qut bibin wilo herî zêde diyar e nav xebatê te da û ev riya ku te hilbijartiye da ku tu welatê xwe biparêzî ewlehiya bajarê xwe biparêzî hevaltî ye herî zêde diyar e tu ji hevaltî û rehê hevaltiyê bandûr bûye ka ji me re bêje di nav hevaltiya vê xebatê de te çi nas kir nav vê yani ême wek te goya nacime hevaltîne ruh rifaqiyê jê dibin em hewel şî em hevalê xwe biparêzin em hevdû digirin heya em karin parastina ev ciyê xwe dikin yani em heval ne destek bin em nikan parastina xwe jî bikin yani hevalan yani bi yek rehê hûn derdikevin da ku bajarê xwe biparêzin rastî sûna herî zêde tişta bala min dikişîne yani gelek kes gel malbeta xwe razin gelek keçik hene ji malê xwe dernakevin êvaran û rehet razin lêrkelek wê rehetiyê hin hene canê xwe dikin qurban hin hene canê xwe feda dikin da ku ewana xweşik razin rehet razin di şahiyan de jî vê rengî hin hene dîlan digirin hûn hene ji dûr ve parastina wan dikin parastina wê dîlanê dikin yek ji wan kesan tu ye tu dema tu ji dûr ve tu parastina malbeta xwe dikî parastina vê gelê ser vê axê dikî herî zêde yanî tu çi bandûr dibî dema tu parastina vê axê dikî yan ev riya ku te hilbijartiye çi herî zêde te bandûr kir û herî zêde hişt hezkirina te ji vê riyê re her ku biçe zêde bibe yanî يعني شر بيم يعني ايه شر بيم بركي خوش دبيم تما الهوالي خو ما يذكر من الخو خشكي خو ما يذكر بري خو ما يذكر حمو ولاد باريس من حمو عسكر خوشکاته jî wek te ye اري خوش كام يجي قواتي فردي yani her du xuşk hûn nav vê hêzê de hûn ciyê xwe digirin gelek baş e اري راست هوال حرد خوشك hûn wek heval nêz dibin yan wek xuşk nêz hev dibin demet kar de نا وك هوالتي وك هوالتي جمن نيزي بخوام هوالتي ومال مال يعني امولونه دما رجاء يعني ام الهوال نارن ايه راحتي رات كيفن خلص يعني اول برخونا كامي بنتي yani ez dibêjim hin malbet hene yani mesela hûn ewlehiya bajarê xwe diparêzin
جبو کو گله ور حت راکفن جبو مالبت ور حت راکفن میناک دمام دچن شاهیه که لشاهیه هنه دیلان دگرن یکو دبس دما کو اولهیه و دیلانه و شایه به پاریزه هنن yani kada kondidin kada ki ne normale kada ki geleki mezine tedavi da ez dixazim nas bikim peyama te û banga te ji bo tevayî jinan ji bo tevayî ciwanan kulpeyî tiştên vala ketine demê xwe vala derbas dikin ewlehiya bajarê xwe naparêzin li pey maddeyên hişbir ketine tu ji bo wan çi dibêjî از بهم حمو يعني هفال اي يعني هال او ميزاد كين يعني يم دستك بن هفالتي اي وكن هار وقت قوت يعني رشتينا وان ام بيفينا نواف هفاجي دستي ما بقرين ورن جمجي يعني ام بن دستك بن هم هفالتي بن ام ولاتي خو باريزين ام دايكي خو باريزين يعني ما هقا كداني ما هقا شهيد دانين يعني ام بيفينا انه او هفالتي جي ورن دستي ما بتاخذ دستي مالي يعني ام بن دستك جي بله gelek spasiyata dikim kada te pîroze serkeftin eştera dixazim dem baş tu çawanî باشە سابم چاوانە باش ser çavan gelek spas metedî tu li vê derê li vê şahiyeyî tu ji yek ji endamên hêzên ewlekarî û çalakiyê ez neşaş be çi dihêle ku di vê şahiyê de gelek kes li vê derê dîlan digirin tu li vê derê te çeka xwe dest xwe kiriye tu parastina vê şahiyê dike tu parastina vê gelê dike çi dihêle ku tu bi can û bi reh ji vê dîlanê ji vê şahiyê dûr be û tu parastina vê xakê bikî ئەم دخوازم پاراستناوی ملەتی بکەن ینی وەک تکەس مەشاکل تێچێ نەبن ئەو شاشتینی تێچێ نەبن و ماڵباتێ منە هەمووە Dema gel li te dimezîne tu şahiyê dûre û çavê te gel dikefe û yan gel te dimezîne tu çi hîs dikî ینی ئەس پر کێف خۆش دەبم وەختا گەل بۆلۆ ینی مەبسووت بن کێف خۆش بن ئیرۆ ڕۆ ینی ئەو ژیرۆ ڕۆ ئەوزانە ئیرۆژ ینی ئەم ئیرۆ ڕۆم وی شتی حازرن ملەتێ مە پر کێف خۆشن ینی نازکەن وەک دە ئەمانە Belê gelekî baş e gelo tu jarî tu hez dikî dema şahiyên vê rengî çê bibe tu jî biçe derbasî dîlanê bibe tu jî nêzî gel bibe li gel be yan qasî ku tu hez dikî biçe dîlanê tu sed qatî hez dikî tu parastina wan bikî ئەس وەکەوە جوانێکی ینی ئیرۆ ڕۆ وەک وانە چ ماڵباتێ منن نه ئەس خوازم پاراستناوی ملاتی بکەم وەک ینی دەخوازم پاراستناوی ملەتی بکەم ینی سەد جاری چێتر بەرە ملەتێ مە کێف خۆش بن ئەم ژ وەکە وەک جوانە ئەم پاراستناوی ملەتی Belê wek tê dîtin yanî li paş min li vê derê pêşiya me gelek ciwan hene ji xwe re hatine dîlan digirin hûn li vê derê jî gelek ciwan hene parastina wan dikin parastina van zarokan van gelan dikin her wa gelek ciwan hene li pey tiştên vala pey maddeyên hişbir û her wiha ewlehiya bajarê xwe xirab dikin hûn ji bo wan ciwanan çi dibêjin کەوە جوانێ هاانێ ئەم دەبێژن ینی ئەم بهێوین ینی وی ملەتی بنەڕن ینی ئەو ژوەت مەر ئالی کار بن ینی و ئەم دخوازن ینی کیژان جوان ئیرۆ ڕۆ دە خەلکێ عەردا ڕۆژە ئاوات ینی مەر ئالی کار بن ینی tu jarî dema ku tu derdikefî yanî dema kar her wiha tu kar dikî ti kes ji te re gotine em gelekî bi te şanazin yani dema tu parastina van gelan dikî vê xakê dikî ڕاستە وەڵا گەلە kes ji te re gotine em gelek ji te bandûr bine em dixwazin wek te bin ti zarok hatine gel te ji te re gotine em jî dixwazin wek te bin em jî kêrek te parastina vê xakê bikin ڕاست وەڵا گەلە جارە ئەم چون شاهەیە ژی ئەم چون پاراستنێژی گەلە جوان هاتن و ئەم دخواستن ینی ئەم ژی وەک تە بن دەمێ پێش و ئەم سەرکەفتنێشتە دخوازن ینی گەلێک پرسکردن بۆ وی شتیانی
هستن تتشنا تلهم بروان شد بيجي دما كسك زاروكك بيجلتا بيجي أجد غازم سبروجا خدا وقتا باراستنا في آخر بكم أو لهي باجاري خو بباريس هستي ما از بهم يعني كي جان ايرو رو جوانا دفي خلقا روجافات يعني برا بي بي بيشتا جواني خو بدرن يعني از جارم في تشتي بيجم هيام تداوي جبو جلتا جبو جوانن آخاتا باجاري تتشيا هروا جبو وان جوانن كو بي تشتر خراب كتنا بي مادين هشبر كتنا جب باراستن أو لهي باجاري خو دور كتنا تجبو وان شد بيجي جبو تفاين تشد بيجي اجبوت تباهي ايرو رو يعني وكاف خلقي مي درجتن بدرب خاجة روجافا يعني از بهم يعني فجر ايرو رو شارامي تشتني يعني از نقطة اخاخو از نادم بحزار دولتيش دربه از خوازم بيفي من يعني هكارم فجرم براوي برباش من يعني جبر يعني أو لهي باجاري وتي باراستن بصايوة هنجي دغازن أو جوانن در و نترسن وگرن واري خو جهي خو ولاتي خو والله فجر يعني اخاخو برباش بانا يعني راس يعني ملتي ما يكون برن يعني برن يعني سرانسري جيهان بلاو وجاب برانيه درجتنا از بيفي من فجر ويبرباش بن يعني قالك سباز دكم ناسيناتا كيف خوش بن قوات بشترى سركفتنا دغاسو سركفنا جوا حمواد خوازون بيجي كردستان قالك سباز دم باش تشاواني باش متصابي قلك سباز دكن دسبك قوات بشترى متى ديت جنش كيفا راسي پر بالا مكشان كو جنك جوان وقتا لفي داري باراستنا geldik yani ne tane kurt levê derê yan mêr parastinê dikin li kêlekê jî jin jî parastin dikin ez gelek şanaz bûm em te nas bikin navê te çi ye ناوی من ایوایه دهیزا اولکاری دم جی خود دگرن ser çava êva carek dîtir qwet beştere serkeftinê dixazim kêfxweş bûm êva tu jî wek jinekî ciwanî dihêza ewlekarî û çalakiyê de tu ciyê xwe digirî li paş me tê xuyakirin ku gel li vê derê yani şahiya wan heye û li kêlekê jî hin hene yani parastina wan dikin hin hene dîlan digirin hin hene parastina wê dîlanê wê kêfxweşiyê dikin er ku berpisyartiya we li hemberî vê gelê û li hemberî tevayî gelên we malbetên we çi ye êva وک جنکی د خطا پاراستنه ده اكيد از كيف خوش ببم انه قال لي من دشاهيه ديه وازي باراستنا وان بكم هم جي خطريه وان خلص بكم ده همان دمي دجي ام يعني وك جن دخوازن سكنا خد ديار بكن نبس صادة جها والي خورد دكارن فيكاري بكن وك جن امجي دكارن فيكاري بكن امجي دكارن بيشنتيا في قلي بكن طبعا افجي بسكنا خويا بفدكاريا خويا وك ايرو قال ما ديلاني ديه دكيف وشاهيه ديه امجي لفي داري وان تماشا دكن وباراسنا وان جي دكن يعني اركا كيميه وك شرفانكي السر من اللي ميه ام في قلي بباريزن ام في قلي حمايه بكن جي خطرين درفه ايرو خطري برشي بويا جي اليه مخدرات آلیه تهر آلیه دبنر ایریش بتایبت لسر گلی کرد پرچه بویه جبو ویجی وقت جنه کی کرد از دخوازم جی خود جی پاراستنه ده بگرم کو از گلی خواب پاریزم و از کاربم نه بس مال بطخواگ همو گلان عرب سریان کی جان گلین کوورن جبو پاراستنا ولاتی خوا و زمانی خوا امی همو گلان بپاریزن كذا تصاغبت إرهابي قوات بشترى هفال إيفاتاني سر زمان يعني يك جاركو بربسيارتي انتي هاري جرين تو وك جنك باجاري خوب باريزة أو لهي باجاري خوب باريزة لهمبر أف كذا كوتي كرن يعني راستي كذا كي جالكي بيروزة للكيلك يجي جالك جوان درد كفن ولاتي خو
دبجن ولاتي منا أولية ولاتي منا آرامة لجلك جوان دولاتي خدا دمينن وقتها جلك جن دولاتي خدا دمينن دبجن ناعمة ولاتي خب أولا بكن باجاري خب أولا بكن ودرجة باجاري خب برندن حيام ام آرام بکن گل خود آرامیه دا ببینم تو جبو وان چه دبیجی جبو وان جنین جوان کدو جوالات خبردان جبو وان جوان کدو جوالات خبردان و در کتن در وی ولات و اولهی باجار خونه پاراست از وقت جنکی جوان گنجاره دبیجم گرک وگرن ولاتی خواه اگر ایرو ام ولاتی خو نپاریزن اکید کسکش در ونای ولاتی من نپاریزه گرک ام دستی خود خن دستی هفده ام گلی کرد عرب سریان یعنی ده هر آلی ده گلی کو پاراستنا خو بخوازه و زمان خو بخوازه اکید می پاراستن بکن جبوان جوانا از دبیم گرک اف جوانانا وگرن اف قبطالیزم لسر وان پر باندور کریه لسر مجیه وان لسر مادیت پر وان باندور کریه جبوه دکوین بن باندوری یا و مادیت و قبطالیزم ده حلن جوانن مجیه وان وکری جهر تشتیره جبوه جی از دبیجم ورن پاراستنا گلی خوب بکن چیتره کوون د باجار کی ده دولات کی ده نه ولات وی نه اخا وی نه زمانی وی ون لوی دره دجین جبوه از دبیجم ورن اخا خو ولات خو روج آوای خو بتایبت او قاخوین و شهادت و مالبات جانی خداین از دبیم برا ورن سر اخا خو تکوشین بکنه و دستی خو تخن دستی حمو گلن کو پاراستنا خود خوازن دوی ولاتی روج آواده گلک شهادت هداین گلک کد هداین به هزاران مالبات جانی خو فدا کرن جبو پاراستنا زمانی خو اخا خو ولاتی خو بگمان از تفلی تدبم راستی گلک جوان بری خدانه دولت بیان اوروپا وان دران و نهاتن لکیلک و نسکرین نبون وک و جبو ویا که راستی هن میناکن جبوان و از حیاة داویه و صاد بیجم هن میناکن هری مزنن کل هن دحمو جنگان ده دکیف خوشی و خمگینی ده هن گل خونه حواله و راستی گلک بالا مکشان تانی سر زمان یعنی اجبر باندورا شر تایبت و باندورا سیستما کاپیتالیزم کنها هشتی جوان جوهر خود دور کفن جوان خودی الولات خود در نکفن به تایبت نها دوان دمان دا راستی یعنی اف باندوری هر کد چه زیده دبه جبو وی که ارکو برپسیارتیا وی هری مزن لهمبر وان چیه گلون تنه باجار خود پارێزێ لێکێلەکێ جی هون وان جوانان دبن سەریەکی ڕاست هر آلی دم تکوشین دکن و جوان گنجارش بو کو امکار بن جوانش قبطالیزم درخینن وان جناو ناف دل دجمن درخینن ام تکوشینا وی جدن پرورده من جدا هنه اکادمی من جدا هنه جبو کو دبجیا انسان لزمان خو لچاند خو لاخلاق خو یکو دجمن داگر کریه ام ودگرینن یعنی پرورده ما دوی آلی ده هنه تکوشینا ما دوی آلی ده هي جبو ویجی از هیویدارم کو اف جوانی ما ایکو چونه کتن ناف دل دجمن ده وگرن زمانی خو آخا خو ولاتی خو تکوشینه بکن لسر آخا خو گلی وان پریشان بوی گلی کرد پریشان بوی دوی وقتی ده تدبینه هر دولتک ته سیاست خو لسر وان ده مشاندن دبیجی قانون خل سر وان ده مشاندن بداران بلی خستن دهیلن کو بزمانی وان بيشتغلن جبو يجي ام دبين ام قبول ناكن فيتشتي ام نقبول دكن وام شرمزار دكن فيتشتي ام جواني خور دبيجن برا قورن والله خو واخا خو تكوشين بكن ام بهفدور بفن اليكار ام كرد گشتي بهفدور دبن اليكار وزمينه فيتشتي هي مجاله فيتشتي هي كو جواني مي ايكو دبيجي ام مجي وان هاتن حلاندن وگراندنا و تكوشينا تداين جبوي جي از دبيجم از بهيفيدارم جواني مي جنج ورن سر اخا خو وولاتي خو وزماني خو ورن تكوشين بكن بله گلک سپاس کم سپاسیات دکم تو هبی حواله وازغازم برسا خوی داویش تبکم پشتی وان گوتنا راستی گوتنه تا گلک بواتنه و بگمان لازمه هر جوانک خودی الولات خود در کفه تشتاكو هاري زيدا حسكنا تلهم بر ولاتي تا خورتر دكا تشتاكو هاري زيدا تبدلو جان دا فيريه داكو تا اولهيا باجاري خو بباريزي تشيا وكا جوانكي كرد وهشتكو استيكا بمنافتا كوشيني دا زماني مي كردية اجبر دجمن مداگر کر نشتكو ام خوندني خو بخوينن و دولات خود تكوشينا
قال خو بكن دجمن زماني ما داگر كر لي في دم تاليه زماني ما كردي بيشكت و اكيد جواني ما بون دكتور بون ماموستا بون بربسياريا زماني كردي دماكم من افتش تاديت از بر كيف خوشهم واز هين بيتر تكوشينا في تشتي دكم واز دخوازم هين بيتر زماني كردي لهر دري بلاف ببا و طبعا امجي دخوينن وكيف امجي شخندنا كرديرتي وزماني كرديتي از نابجم انه از كردم برا زماني مني كردي تاني هبنا از حمو ولاطان دحميزا خده وجبو حمو ولاطا جي تكوشين دكم لسر فلسفاري برابو لي فقط از دبيجم جرك جواني ما ايكو تشونه نافدل دجمن ده زماني ما كردي ببينم باندور ببن ورن اخا خو جبر از وك جوانا كرد زماني خوي كردي بر حزدكم وسبرجي باندور بوما ام حمیش تا حزدکن ام زمانی خوشی حزدکن هوالی و جوان کسین کو بزمان ترکی و عربی هر تم داخفن کردن لی هستن وان فکراندن وان هر تشتی وان ترکی و عربیه تجبو وان چه دبیجی همه دو پیوا اجبوان دبیجم زمان کردی چند میه اخلاق میه ولات میه ناموس میه گرک و گرن چند خو و اخلاق خو و آخا خو گلک سپاس کم قوت بشتره سرکفتن اشتر دغاس سپاس گلک سپاس ساعت خوش دم باش تچوانی سرچاوا گلک سپاس کم تناسب کن ناوی میرانا شباجاره قام شلوما دامه هزن اولکاری هندورینه سرچاوا حوال میران ناسکنا تکیف خوش بون بله میران تجی یک جه اندامن هزن اولکاری و چالاکی باجار حسکی تو تکاری قالا خوش مربکی هم بچاوی پاراستنا باجار خود که هم بچاوی اولهیا باجار خود پاریزد راستیا هزا گوانته دنه یعنی نتنی سر مثلا پارستنا شاهیات سکنه هزا ما گریدای هر چتید باجار دیا ام پارستنا گلی خوش فحوشات کن ام پارستنا گلی خوش مخدرات کن ام پارستنا گلی خوش ایریشین چتاجی دکن و ام جی وکی هزن اولکاری اندرین یعنی کاری مجی چاویا ام دیجی هر چتی شاشت و باجاری درد کبن اما بنجها كمين جبو مثلا ام هنا بنجها كمين وهدفها اول شيء انه ام قال لي خو باراستم بكن ام اهلي خوجي مثلا ام بهلن جيانك خوش جيان بكن بله حوال میران تانی سر زمان یعنی نه تنه پاراستنا شایان دکن پاراستنا هر جوره خطری که سر باجار ورود ده هندکن گلو تجاری دوان کارین کتو دکی تراسی گل خطریان هات یا نه انگو دما کتراسی خطریان هات چه هستین تبو تا چه حس کر بله راستي يعني برجارا ام كتر خطرية ده راستي ام حوالي خوشي ام درخ دو بون اما استانگی دید اما همبری و استانگی هانجی وقت کاری بیشتر ما هدفه که مناطق جدید بر مثلا چا بیشتر بر استانگی مدار باسکر اما دما ام باوله خوره بونو مدید چته گو ام دکن الفیدل وی باجاری وی ولاتی درد کوی ام پر کیف خوش دکتن و یعنی حتی واسطندنا گو ام تدا دوستی اندم مدجبیر دکراست گلکی باشه حوال میران دما تجمال درد کافه و تجلی خود چکی خول خودکی و تبجه یاده از دچم جبو پاراستنا و نه تنه جبو پاراستنا و نه جبو پاراستنا توایی مال بتر اجبر از باورم هن نه تنه پاراستنا دایکک دکن دایکا خون پاراستنا توایی دایکان دکن و همو دایکان وقت دایکا خود بینن اجبر وی یکی هن حال وی درینه پاراستنه دکن هست انت وی دمت چنه دما تجمال درد کافی دما تو چکی خول خودکی جلی خول خودکی و تتی پاراستنه دک راستی دما از درد کبم مجماله
يعني وكي از مالباتا خود توديع دكم اما تشتي اتزانم از نتني مالباتا خود باريزم از بحزار مالباتات باريزم از بدهان حزارة مالباتات باريزم يعني إيرو دما از في تشكيل خودكم شو مالباتك هبه دبن تأثير في دجمني ودبن تأثير فات تشتي بيز بي أو اعتبار بوقت مالباتا ما يعني نتني أم مالباتك تباريزن أم مالاتك تباريز بێگومان هەری زێدە ناو gelê te de هەروەها gelê Rojavayê Kurdistanê hûn çi hez dikin ew gel ser erk û berpirsiyartiya we bizanibin ام تخوازن ناس كن قال تشا سرما بعرفه يعني نتني ام تشتي مثلا دما شاهي تشيد من ام نتني فات شتات باريزن يعني كاري مجي قلكي برفراها قلكي بشيما هنا ام يعني ديجي برد شتا درت كابن ام تخوازن قال لي ما ناس كن دما ام حاضر بن معناتها ام ديجي تشتي شاش درت كابن وامي امحا بكنش belê bêguman ji bo wan ciwanên ku dixwazin li kêlek we bin yek dest û herwiha hûn bi hev re yanî bibin wek we û parastina axa xwe bikin hûn ji bo wan çi dibêjin بانكا هما جبو هر جوانكي بشرف وبرومات هر جوانكي سر ولاتي خو ترسي هر جوانكي اللي سر مالباتا خوم مالباتا غيري خوشي ترسي ورن تبلي ما ببنج برقو كارما يعني ام ديجي تشتي شاش درت كمان ديجي تشتي بيز درت كابن يعني ام دهيلن انه ام ولاتي ما ولاتك راس يعني بي مشكلة بي مثلا بێشاش دەرکەون belê dawiyê de peyamê te ji bo tevahî ciwanên ku dev ji welatê xwe berdane û bi gotina ku em neçar bûne ji ber welatê me neewle ye berê xwe dane Ewropa û yanî welatên dîtêr her wiha ciwanên ku li peyî maddeyên hişbir ketine peyamê te ji bo wan çi ye پەیامێ میش بۆ جوانە دەروی باژارێ خوا و ڕاستی ینی مەسەلەن vat tiştê pîs kartênin yani îrogo ez û xêrî me em vî tiştî ser vî tiştî nesekinin em nikarin welatekî ava bikin rastî em di astengiyê de ne nihakê ama gerek yek hêdî em peyamê min jî ji bo ciwanê êgo meselen madê hişbir û taetî dike yani tiştê ez dixwazim enû pey fikrê dijmin nekeve dijmin ev dixwaze vî tiştî nav me de bineşirênê peyamê min ji bo wa xweperwerde bikin xwenas bikin welatê xwe nas bikin yani pey tiştina mufîdtêr bike gelek spas dikim saeta te xweş û her hebî te û keda te sax bê spasiya te dikin îro ne tenê çend ciwan axifîn îro ne tenê çend kes axifîn îro ew qehreman û ciwanên ku bi şevfê xew nabînin her wiha di şahiyan de dîlanan nabînin ew ciwanên ku bi saya wan û fedekariya wan bajar di ewlehiyê de dimîne bajar di ewlehiyê de tê parastin bajar û her wiha gelê wê bajarê bi aram jiyan dikin ve awayî em giştin dawiya xeleka xwe heya xelekekî dîtêr bimînin nav xêr û xweşiyê de